ishusho y'uko yaba yatashye bikaba byamuviriyemo urupfu. Utubwira amazina yawe. Ngeri twavuyemo na Christian. Uburyo bwo yavuye mu mubiri sinkuzi. Naje musanga mu kabari ari kumwe n'umudamu we. Ari mu kabari k'umufundi bita Jado, bari gupanga buryo ki azasiga baranye mu nzu. Asagira n'umudamu we banywa agacupa. Ndahagera ashaka no kungurira icupa, navuga ati mfite imbaraga nyasi n'inzoga, amagashamba ariko n'inkwira. Birangira rero mu kuzamuka kwiwe yasa agacupa ari mu gusoma, azamukana n'umudamu we. Barazamukana n'inyuruko bapanganaga kugira ngo ari gucuruza akabari, bapangana n'ubwo yazamusigira amarange mu nzu, arabaherekeza ngo abageze igera ku ishuri ry'abadive hariya. Ubwo nubwo muheruka mu gitondo cya kare, ubwo nongeye kugarukana igare ryari nayo batije ngo aze kuvoma amazi. Hageze umudamu aho nari kunywera agashira, arambwira ati turabizi neza ko sire yapfuye. Tireka da ndabuzwe n'inkuba, ariko ni umugabo ntiyararwaye ntiyarameze gute, natwe byatuye byanaturabasha. Birumvikana ni inkuru ibabaje. Tubona no gukomeza n'abaturage batuye mu mudugudu ndetse n'abaturanyi, namwe mukomere. Burya iyo ubuze umuntu muri sosiyete ni imbaraga umuryango nyarwanda uba utakaje. Turabashimiye rero ku nkuru muduhaye n'ikiganiro mugiranye natwe.